tubyakiriye wenda navuga ko ari ibintu by'agaciro ni ibyishimo kuri twese ni ibyishimo kuri Rayon Sport ku bafana navuga ko ari n'ibyishimo ku banyarwanda bose kubona ni histoire ibayeho bwa mbere mu mateka y'u Rwanda bwa mbere mu mateka ya Rayon Sport ko navuga ko ari ibyishimo kandi by'agaciro. Ikintu cya mbere twinjiye mu kibuga tuzi ko hari abantu tubura, tuzi ko hari abantu twatakaje, ariko twinjiye mu kibuga tugomba kuziba icyuho cyabo. Twinjiye mu kibuga dufite intego ya mbere yari kudefanda nta kwankasa igitego, turi iwacu ko byari kutugora, n'indi ntego ya kabiri yari kubona igitego tukagidefanda. So navuga ko ari ibyo bintu twari dufite mu mutwe wacu. Ikintu cyadufashije kugaruka wenda navuga ko ari ukuntu abantu nta cyizere batugiriye. Ni ibintu wenda twagerageje gukoraho, ni ibintu twagerageje kwitaho, ubona ko iyo umuntu agutakarije icyizere ugira uko ushoboye kugira ngo uwo muntu akugarurire icyizere. So kuri twebwe ntabwo twigeze tuba desi mu mutwe, twari prepare. Urabona amanota twavanye USM Alger, amanota twavanye muri Kenya nayo tuvanye hano, ni ibintu umuntu atatekerezaga. Twarumvise ko dushobora kubikora kuko na equipe iteye ubwoba twahura nayo ngo twumve ko yadutera igitutu. Navuga ko ni icyizere, kigaruka mu cyizere, narigiriye icyizere, umutoza ngirira icyizere, abakinnyi bangirira icyizere, n'abarongozi ndumva ko bishoboka. Anje muri genda ziko bishoboka nubwo bitagenze neza muri champion. Birashoboka kandi nabiberetse, nubwo baba hari nta mukinnyi numwe natinya kabisa. Ndifitiye icyizere gihagije kuri jewe kandi nzabandanya nkora cyane kugira neza imbere kariyere yanje kandi neza imbere na equipe ndi gukina muri Rayon Sport. Ya pere nayikoze go mpira Sadamu yamaye, nawe ubona ko bari kudundika hasi kamusiga Kevin Yonda, nabona ugiye ari kudundika yari gusubira kufata nje gutuma nacyenda mu kimbere ndagukomeza ngiza muri angle fermé mwiza myasigira espace no cyane kabisa, na ivyaje umusaruro espace yamaye bona guhashira umupira wacamwe neza kibo igitego. Aya nta numwe sinari guhana umuntu numwe hariya, yaba yariyo nari nahageze nifitiye icyizere mu atakateza kuba egoiste.